دنگی شنگالی دنگی شنگالی دم باش گهدارین دنگ رادیا گل هم بخیر هاتنه دنگ شنگالی مجرا میابی هفتیشی 15 شباتی بگرسایی حتی شرمزار کرن و گور سالی بری مشا ایسال پر جدا بو و تایبت شانده دم پارتیا ایمرالی سازی و دزگاه ترکیه سرلیدان کرد و هر وکی دنیشی در باسی باشوری کردستانی بو سرلیدانا پدکی و ینکی کرن بیواجوی داویشی گلک روزنامه‌وان هاتن هدف گرتن امی بوام مجرا و گلک مجرا و به میوانی خوا ورا بنرخینه میوانی برنامه روزنامه‌وان میدیا هواره هم بخیر هاتنه برنامه گلک سپاس ساوی امشی سپاس کن بلی هوال میدیا و که هونش دزانن 15 شباتی بگرسهی ور هات شرمزا کرن و گور سالی بری مشا ایسال پر جدا بو گرسهی کی نفرت کی کو ایسال پر جدا هات شرمزا کرن جبوناویشی ام نرخاندنی و بگرن بله سرید ام وکی روزنامه‌وان ام جی پازه شبات شرمزار دکن روزکی رشه دستپیکی دهاتی بناف کرن ایسال گرسه اینا چه جدا هیک خواه بو هجمار پر زیده بو دا آستا شنگالی دا و دا آستا جیهانی دم بیشن لباکر روشلات سوریه لباشور کردستانه لباکر کردستانه همان دمی ده دروی ولات ایسال گرسه کی پر زیده ها بو هل وسط گل ایسال جدا بو الگوری سالی بری هین بهستر بو جبر یکم تشت بریا هاتنا پازده شباته آگاهی جگره براپو هات منك جواكا ازدي وهمو جواك جيل هيفي آگاهی که بنجره براپو ابشتی چند سالا آگاهی جره براپو هات اف بو سدم کو هم مورال هم هیویه کی گل چه ببره براپو جید بیجه هیویج سرکفتنه بنرختره او هیویهش کو اف گل همی بهرکن قاده ده همان دمه ده جواكا ما یا ازدی و همو جواك جيل هیویه اوینه یعنی آزادیا فیزیکی یاری براپو منك ادعاء همیا جی إيصال أوا أمد صلاة بيستو حفتامين دا يا زندان كرنا ريبرابو وينبا يعني إدي بيستو حفتامين دا ريبرابو نام مدبا هل وصل قال أبو قال بفي هرسي بفي كيني وفي ادعاء داكتن كولانا أمو كي روجنا مافان أم درباسي نافا مشاشن قال يبون إيصال منك هميا مدقو هستي وچيتي قوتن كوي دي منا كي ريبرابو دركبو يا قاهيك يان دنگي ريبرابو نيه ببيزن يعني هندك دايك هابون تايبه دوغوتن ام نكرون هستي بين سر زمان او هسناي سر زمان يعني هجر آگاهيك ريبر ابوتي ام اوقا جوش دگرن اوقا هيوي دگرن اوقا دعايا ميتا كوشين برخداني بهستر دبن ايجا هجر دنگك يعني دي منك ريبر ابوهات و ابنكين به از ببيجم يعني اصال قرساي بفي رحي داكت بكولانا امي دنگي ريبر ابو ببيزن امي دي مني ريبر ابو ببينن ده همان دمه ده هر کس جی وی هستی وی هیسی جان دکر منک هگر ریبر اپو سبت درکت و خلاص ایدیامه درخینن عی بجمره ام ببیجن یعنی ام بچن قارشی ریبر اپو بسکنن ام بیجن سروکم 26 سال تو زندانه دما سروک اوقاتش مره کر چما ام نبون استدم که ریبر اپو جوی زندانه درکود tam ters هگر ریبر اپو 26 سالت زندانه ده که منیا سرکه یامه امي يعني هميات جو ام برخنا داين هاتنا في ماشي ما برنالين قرتن دوتن ام برخنا داين اب مشا ما مشا رخنا داين لهر داري هر كس رخنا داين خوش ريبرابو ردا 26 سال ريبرابو دوي زندانه ده سدم امن ده مكتا كوشينا ما ندوي اصلي ده ريبرابو ده هفديتنا خويا ده 2020 و از نشاشمون تام ناي بيرامو گوتبو تجريدا امرالي گريداي تاكوشينا وي تاكوشينا قال دشاس دبل قروينا وتجريد جينبا وديواري إمرالية جينبن يعني قال قشتي وكي من قلت برخنا داينا في داكت بكولانا وهر كسي برياري يعني إيصال ببا صلاة زادية ريبر أبو بله از ورادش پرسک و بکم وکی هونش دزانن تایبت وی میشه ده برنگ جنه پرتیار بو به سلوگان جن جیان آزادی
يعني امي بسروكي خرابن يعني بي مجالي دا رنگي جني پر ديار ببو تايبت وكي شويشي بناو ليكر دايك في مليدا بهيجاني كي كو ايدي سروك ناوا مدا ببه يعني جبوي ويشي هستي كو جنين جوان دايكا چاوا بو هون في مجاليش مرا بنرخين راسته يعني رنگ جن و جنین جوان دایکا پر زیده و تایبت ده مشا شنگاله ده همی چارکی شنگال ده راستی هری زیده جن لپیشن هری زیده دیمن جن درد که ایسال هلوسته دایکا چو بو مینا جنین ازدی اب دو گوتن هر تم ام ببیجن ام دینداری سروک آپونه لی ام نتنی دینداری سروک آپونه ام دلداری سروک آپونه يعني جوشا وانا راستی نای سر زمان همیاد گوتن ایسال ام هیس ناکن وکی کتنی ام 15 شباط وکی هر سال بغمگینی ام او دکن يعني غمگینی اوی های بگومان گل همیا جی هبو تایبت دایک یا هری کو هیست که یا هری کو اوی های دایکات گوتن ایسال ام غمگینن نابجم نغمگینن لی غمگینی اما بر به اوی ودچه هستی می کومی سر بخینن پر بهیزه پر لپیشه اف هز جید هلا کومورالک جمع هبه جنين جوان تمان دمده من قيرينا جنين جوان بسر وجيان نابا جدل دردكات يعني انت حس كرده ما تو ما يزاد كر إسا نسلوغان وكي هرجار بون مش وكي هرجار بون نتن يعني سلوغان پرجاره تنی وكي سلوغان تاتن داين لی إسا هر کسا که کیدگو بسر وجيان نابا تا او حس جيان دكر راسي ادي بسر وجيان نابا سلوغان يعني جيش گوتنه تنی در باست که ایدی به سروک جیان نبود ویم سروک نبا خود بین هست پرانی ابو و یعنی اب دیارد کر ایدی آزادیا فیزیکیا سروک اپو کسنه ایسالوی اکید به ده هلوسته همیاده ده وی رح وی هیجان همیاده اب دیار بو تایبت هری داویشی اوا شانده دم پارتی یا ایمرالی باکور کردستانی و ترکیه دا هف دیتن کرن و پیش درباسی باشوری کردستانی بو هونه وی چاوا دنرخین بله راست شانده یا دم پارتیا امرالیه سردان گلک رخصون سازیان کرن همی ارینی نیز بون یعنی کم زیده ارینی ملی ارینی دیتن یعنی جی گرینگی اوینا دیتن نرخاندن AKP جدا AKP zaten هلوستاوی خطاوی دیار بو خود خوازه وی نشان بده پیوس ناکه zaten امی هر تشتی حل بکن خوازه تشتی کیوسا دینه پیشی یعنی دیمنه کی وصا بده لی دراستی دم دزانن AKP دناو نچاریه که پرمازنده هب دیتن انها دینه کرم ری براپور نچاریه ترکیه اشکرت که یا AKP اشکرت که یعنی امرالی نبه افسکرک همی چاره سر نابن ری براپو هرتم گوتو بو و هرتم جید بیجن تاني حفتیه که بده من از افسکرک روشلاتا ناوین گشتی حل بکم نه تانیه ترکیه AKP هرتم خدای عالی ناخوازه بریا کرد یعنی جی بریا PKK ام ببیجن بیچاره سر کرن بریا PKK جینا بریا دم پارتی و پارتی اندیتر هنه کو فکری ری بر اپو تمثیل دکن افتشت کاره بیچاره سر کرن بریا امرالیت کاره بیچاره سر کرن هرتم AKP خدا عالی لینها نکاره خو پر بده عالی دیمنه که وصاده ده کو نا و ناخوازن و او ناکن لی دراستی ده AKP نچاره کو قبول بکن همان دمیده ویشانده سردانا باشور کردستانی کرن دو سردانا پدکی کربون ایروژی سردانا ینکی کرنه ده هفدیتنا واب پدکره همان تشاتیه نرخاندن ری براپو پیاما اشتیه دایه یکی تیاب کرد جبو یکی تیاب کرد ری براپو گلک تشگوتیه و هرتم گوتیه و هرتم جید بیجن هاجی پیام دیسا اوه ری براپو هرتم جبو چارسریا پسکریکا کرد یعنی وکی مگو هرتم ری براپو جبو یکیتیا کرد جبو نتوکی دموکراتیک چارەسەری دانیە یعنی ئیدۆلۆژیەکی وسا دانیە و نەنو دانیە کە بنە یعنی ڕێبەراپۆ تشتا کۆنەها دەبێژە ژیابەری پەر جودا نینە یعنی فکری ڕێبەراپۆ ئەوە یعنی نەتەوا دەموکراتیکە ژیانێکی وەک هەبە براتیا خوشک و براتیا گەلایە هەبدورە هەگەرم خوشک و براتیا گەلاوا بکەن دەبێ دەستپێکی ئەمەکی کوردیەکیتیەکمە هەبە لگوری دیمنا دا جی دیار بو دیمنه کو درکتن تام ناوارو که هفدیتنا چین هنه هاتیا پار بکرن لگوری دیمنه کو هاتن دیتن روشه که ارینی هیا هوایی که ارینی هیا رویه که بکن هیا پیشوازیه که گرم هیا جه هفدوره بریاوی جید مظلوم حد سردانا
باشوری کردستانی کرد بو پدکره هفدیتن نیسا کرد بو افانا ملی ارینینه مرفت کرد بیجه تشتکی ارینی تی کرن ها یعنی باوریا جواکا کرد همین جواکا جی برابر اپو هیا یعنی پیام کو ج امرالی درکبه برابر اپو به 5 پارزنامه خواه بریجی درخسته بو تشتی کنون لیزی دب که بیگمان هیا نکنینه لی دیسا جی آشتیه نتواکی دموکراتیکه جیانه کی وکبه تایبەتێ ویش زانن شاندەیە دەم پارتیە ئیمرالی Mesut Barzanî hevdîtinek çêkirin ev goman di davakirin. Mesut Barzanî gelo wî xwe bide ber yan yê vî mijarê de çawa nîskatî raber bike ji ber goman vî mirê de pir çê dibe. Rast yani taybet ji bo me wekî civaka êzî wekî Şengalê rastî cihê pirseye cihê merakê ji ber ku her tim mala Barzanî heyan ha tiştekî ji bo civaka êzî taybet yani ji bo Kurda tiştek nekiriye taybet ji bo civaka êzî hiç tiştek nekiriye ev kêmekî nerahetiyekî ava dike pirsnîşana pir ava dike derdore yani heger mala Barzanî yan jî pedekên bêjin giştî bên serxeta rast riya rast de bimeşin ve tiştekî pir baş be tiştekî pir erênî be dîrokekî wayê pir reş û qirêj heye her insanek yan jî her ewek dibêje rabirdûyekî xwe heye em hêvîdarin ku pedekê jî ew rabirdûya xwe yê reş li pişt xwe bihêre êdî bi felsefarê berapû re bi yekîtiya Kurd re rûpelekê nû ava bikin û tiştekî nû bikin vê carî rastî jî ji bo Kurdbûnê bikin ji bo netewekî demokratîk bikin emakî civaka êzdî me fermana heftê û çaran ji ber destê pedekê dî pedekî sedemên sereke bûn ku ev ferman hate serê me ji bo wê jî nerahetiyek me heye bêguman ama baweriya me bi rêberê me heye ji bo wê jî ev hevdîtinê ku têne kirin peyama rêber Apo ye her tim riya çareseriyê rêber Apo ye rêber Apo çi bibêje jî em ê wê nabikin em hêvî dikin ku rastî jî Mesut Barzanî ya rast çiye wê bike bi aqilekî selîm û ji bo Kurda ji bo welatparêzî wekî welatparêzekî rast vê pêvajoyê tevlî bibe. Berî wekî hûn jê dizanin tajî hemlek dest pê kiriye serok Apo bixwîne û bide xandin. Eva ji bo civaka êzî taybet civana çawa tê dîtin yani xandina wan çawa em dikarin vî mijarê şenek nîrîn wê bigirin. Belê yani rastî hemleyekî gelekî girîng bû gelek pêwîst bû ji bo civaka me êzdî bigiştî taybet ji bo jina gelekî pêwîst bû famkirina rêber Apo yan jî jiyankirina rêber Apo famkirinekê Kurd dixwaze wekî civaka me bigiştî girêdanek me bi rêber Apo re heye hezkirinekî heya rehdayînê jî heye lê ev têrê nake rêber Apo pêwîst e bê famkirin ji bo ku bê jiyankirin ev jî divê bê xwendin nebe wê lewazî hebe wê ezberbûn hebe civaka me jî em pir bi rêber Apo vegirêdayîne rastî çi ji destê her kesî tê dema mijar dibe rêber Apo her kes xwe dide be minak em wekî rojnamevan diçin nerîna tişta digirin ji bo pir mijar re dibêjin em naaxivin yan karê me heye yan zaçi ama dema mijar rêber Apo be kareke çi hebe jî hemen dibêjin temam em ê biaxivin nerîna xwe bidin yan karekî bikin dema mijar dibe rêber Apo axaftinekî cuda nayê kirin lê pêwîstiya civaka me êzdî bi xwendina rêber Apo pir heye herkes dibêje li vê derê herkes dibêje em deyindarê rêber Apo ne em destpêka bernamê de jî got em girêdayî rêber Apo ne lê deyindarî têrê nake niha dildariyek pêwîst e ji bo tu dildarê tiştekî jî be tu aşiqê tiştekî be divê tu wî tiştî fam bikî hîs bikî em wekî civak hîsê me pir xurt e pir li pêş e lê tenê hîskirin têrê nake divê em fam bikin ev hemle mînak divê demê de pir baş e em dibînin mînak taybet gel ciwan e ev hemle mînak ta jê dayê dest pê kirin ama herî zêde ciwan xewsa lê girtine dixwînin hewl didin bixwînin yan jî mînak ser rûpelê wayê internetê piranî ew tê parvekirin rêber Apo bixwîne bide xwendin yan jî tişta ku xwendin e mînak beşekî jê belav dikin dibêjin rêber Apo dibê pirtûkê de ev gotiye her kesek çi xwendiye mînak parve dikin yan jî dema sal hevdû kom dibin nîqaşê wana hemî ev e rêber Apo divê pirtûkê de vê dibêje rêber Apo divê pirtûkê de vê dibêje ji bo ciwana vê dibêje ji bo jinê vê dibêje ez bibêjim dema kom diçin saziyekê ji bo kom nerîna tişta bigire em dibînin
همیل هفدو کم بونه سر ریبر اپو نقاش کن و جهه مورالیش بومه موکی جنین روزنامه‌وان شیم خواجه دور نگرن خواندنا ریبر اپوش بومه اساسم تمثیلا وی جواکت کن راستیا وی جواکت در خینن هوله اف جواک جی دبیجن فکری ما یعنی ایدئولوژیا ما یا ریبر اپوه ادوی امشی فهم بکنج بوم زن بن چوا بتایسیننج هر کسی را راستی حمله کی گله کی خوشه گله کی بهزه دایکن کنزان بخوینن مینک د مجلس دف پراوه دایک نزانن بخوینن دجواکا مدام خوابن خواندن پرکیمه همیل مجلس کوم دبن دایک کی کوزانه بخوینه یعنی جوانه کی کوزانه بخوینه تین دخوینه اما هندی سر نقاشت کن ری نادن کو خواندن پر بیکرن مینک 10 رو پلا دخوینن دوا 10 رو پلا دری براپو خوازه چه بیجه چه دیگوتن گشتی نقاش دکن ری براپو وید بیجه جبوجنه وید بیجه جبو زاروکا وید بیجه اجبر کوری براپو کتاب خودت تشتک نشتیه کو و نکریه یعنی چه پرسه گلته هبه دی برسوا اینا دنوا وا پرتوکا ده بخوینه پر جارمت گو پارزنامش بو ما گرانن ام جوانن ام انکار بن بخوینه اما او قصه جی گران نینه ریبراپو او قصه زلان ویساندیه تنه مجار چیه چه گرانه جمره او قجیانه کی راس او قصه جیانه کی باقج زحمت دنوا مده کوم جیان بکن هاج بو ام دبیجن زحمته هول دانه کی محبه و نه زحمت به فهم کرناری براپو پر حسانش برکوری براپو وکی آوه کی زلال فکری خواه دیاری ما کریه ارکا ما یجی کو امری براپو بخوینن هاف حمله راستی داسته که پر بلنده بریوه دچه و هر کس جی لی خودی درد که هر کس جی هول ده دخوینه ایکون کار بخوینه جی کلکا خورد بیجه وکی مگو سر سوسیال مدیا همو تشتی کو پار ودکن ری براپو بخوینه و بده خواندنه اوه گشتی جه موراله یمینک سپوت او تشتی کوم وی پی واجوه داوی جی مچه کنن پرانی سر ویم جاره هندک جاره جوان بیجن کام سپوت اکی سر براپو بخوینه و بده خواندن بدن چه کنن یعنی از بیجم اوه حمله دوی پی واجوه ده گلکی باش بو گلکی بهجی بری ودچه و گرینگ بوش بو جواکما کو ری براپو بخوینن و فهم بکن بله راستشی هفته 4 فرمان جیان کرن به قرکرین یا درباس کرن یعنی به ملت ایزیدی بخواشی خواندنه خواه بزوی زانستی و مشاندنه جبوی مش گیرین راستی جبونه مشی جی کیف خواشی بوشی راستی موی سری داشی بیجن به کدا کو جوانین ایزیدی مشاندنه وکی هری داویشم تخازن پرسکشی بکن لبلی مخابن دولت ترک سوی حقیقت سوان روزنامه‌ان ایریشکی تندید دمشاندنی حقیقتی نخواسته بده دیار کرد جبونا ویشی هری داوی باکوری کردستانی پرگرتن چی بود برخودانا تیشنینی ده روزنامه‌ان اگیت رو شهید کرد وکی هونشی دزانن تایبت جبوی روزنامه‌وانان وکی روزنامه‌انی که وی مجاری ده ام نیرینی وشی بگیرن بله یعنی اف مجرد وید سریدم برخودانیا خلق روجاوا برخودانیا سادات شینه کو بیه برخودانیا کی کردستانی ام نکارم بیشن سادات شینه تنه گرنه ناوی نازتن صدا شهیدایه گلک شهادت لورچی بون کلکاوی برخودانیا کی مازن و برومت هاته کرن راستی میناکاوینا نینن میناکینا پرکی من برخودانیا سادات شینه جهه کومرو ریزه کی جیره بگره جهه هیز هیوی و مورالیش بو هر کسیش بو مواکی جواکا ازدی هر تمروج آوا نمونه بو برخودانا سادات شینه و نمونه یک بش بو ما حتا کو امجیان بکن حتا کوم هبن جبو ما نمونه دستری ده یعنی ابدو ما هیداوی هفالین روزنامه‌وان پر هاتن هدف گرتن بریاویجی روزنامه‌وان هر تم ده هدف دنه دنگ حقیقتینه دنگ راستینه دنگ هر مرمیه که برخودانینه دنگ قیدینا جنه که کد بیجه برخودان جیانه دایکه که کبر به سادات شینی و دچو او روزنامه‌وان دنگی وانه یعنی کی چه دکه برخودانیا سادات شینه چیه او روزنامه‌وان دنگ و رنگ وانه اف دبه سدمه کو بین هدف گرتن لوی درجی حوالی ما مراد میرزا بریا پیواجوه که بریا دمه که هات شهید خصن گلستان تارا یعنی گلک حوالی ما روزنامه‌وان هاتن شهید کردن و پیواجوه داوی راستی جی گلک پیشنگی ما راگهاندنه جی هاتن شهید کردن بگومان اوید هیلا کو هم بهتر ام سرکاری خواه حاکم بین ام ببیجن
ری هوالی ما شهید دبن اما ده ری هوالی خواهی دیتر آوا بکن اما وی هزا و واف کرانه هین بهتر داخینن بگو من مجار نتنه کسایتك هدف گرتنه ام ببیجن شهید عقید کسایتك بو عفرینیک بو سری دست ببیجم عفرینیک بو یعنی برخوادیرک بو جوانکی جدل و جان بعشق و بهدیه که مزن کارو خوابات خود کرد هول عقید دنویسک خدا گوتو بجی بریا کو شهید با گوتو بو دبک وز عفرینی رزگار کری نبینم لی باوریام های کو عفرین رزگار باوی هونه ببینن یعنی کسایت نصب بهز یعنی ایدئولوژیکن هول عزیز کو یولو کل باشوری کردستان شهید بو هول عزیز کسایتی که نورمال نبو یعنی روزنامه‌وانی که نورمال نبو سیاست مدار چالک وان یعنی هر تجد نوا رح خودد حوان هول تیکی هول گلکی خوش هبون گلک هول ما شهید بون راستی جی گلک روزنامه‌وان شهید بون هول جیهان هول نازم دور روزنامه‌وانی که دست بیک برخودانه سادات شینه لوی داری سکنی گوتن لور برخودانی تکرن سادات شین نهلوش یعنی نکتیه دست دولت ترک ده دما کو دولت ترک الکیلک کی دراود کرد گم سادات شین گرد ام بر به قامشلو و دیر که ودچن شی جیهان شی نازم لجورا سادات شینه در کتم بدیمن بکامنه گوتن ام لورن و داری قصدی برخودانی کیت کن سادات شینه نکتیه بشی دمه که هر دو حوال هاتن هدف گرتن لجه نازم و جیهان عقید رابون بدهان ری حوالی میدی تر هنر کنها وان چپراده کلیب کلید شوپینن وکی شروانه بواناره شب رو شیارن جبو کتشتک چیه به هر تم کامیرا و حاضر به وکی عسکره که از ببیجم 24 ساعته چاو حاضرن روزنامه‌وان جوسانه 24 ساعته حاضرن هدف گرتنا روزنامه‌وانا هدف گرتنا وی فلسفه وی ایدئولوژیه اجبر کو یه هری دست به که تمثیل وی ایدئولوژیت که راگهاندنه روزنامه‌وانتیه اف ری حوالی ماجی همی دوی خطی دنه خطا راستیه شوپینن خطا ایدئولوژیک تمثیل دکن دبن دنگ و رنگ هر بویره که هر روشه که کلوی داره جیان دبن مناک دیمانی وای که نورمال سر سوسیال مدیا درد که ویانجی جمرت شینم هفدورا پار ودکن همی وصا بتزارو کان را بدایی کان را نقاشی وانا تو هیس ناکنی کو چند دقیقه دید بکو او هوا شهید بکه مناک هوا العقيد بريا كو شهيد بكذا بساعتها كينابو باش داري التلفزيون يبو يعني حياة كيليا داويشي حقيقة راق هاندن دولة ترك جيد زانه وهركز جيد زانه بالشهادات كرنا هفالي ما يروجنا مافان ويروجنا مافان تيامن نساكنه وداوي الدنج حقيقتنا يعني ترسك افانه به پشتی شهادتا هفال عقيد و هفالين روجنا مافان بيواجه داوي ام وكي الشنغالي ببيجم بدهان كس